Omuzano guvandize aba Buganda kumbucha basinjire Kigarama waze na gori biraharusha omuzano guzanirwa haca Nyakateto muri Banda. Omuzano kurasireho aba Buganda kumbucha nabwo basinjire timu ya Chibek FC na gore mwaharusha. Abasinjire bahirwe biconco omukujaguza kwa mani. Okutera ko batera ababuganda konkani tabana bitu bazana kumunongo nyenda kusima timu yanje ya Chibeki abana barwana n'abashize abana barwana n'umupira Stoma bita bakusinga mu ihanga bamwe bakusinga mu ihanga so twatwijire tugambane n'abakastoma bitu ndene interact batugambire izintu yabo challenges bakufungana. As a big company in the whole of Uganda. So we have appreciated what you have done here. Two, we request you, since we are in developing one, bring us some mechanic tools. Konka twashemerwa munonga w'abana bitu kubana bakonka settinga mazima bakoraje munonga twashemerwa kwandisha babagumizaho.